Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi kuwa mbere igenero rya 11 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza, mu gihe u Rwanda rwagirizwa na Congo Kinshasa ko rudashaka kuvana ingabo zabwo ku butaka bwayo nk'uko rwabisabwe na Amerika, rwogo rurabihakana. Perezida Tshisekedi afite ikibazo agomba gukemura cyo kubahiriza amasezerano yashyizeho umukono. Ntabwo rero guverinoma ya Kongo ishobora kwiryamira ngo ntacyo nkora ngo u Rwanda rwo rugira icyo kora urumva ko ayo abatari amasezerano y'amahoro. Mu yandi makuru kuri no munsi iganiro rya 11 ukwezi kwa gatanu n'umunsi w'abarasta aho huzuye imyaka 45 Bob Marley ashenge. Muraza kumva ico uyu munsi uvuga ku barasta bakiri bato. Mu yandi makuru mu mikino Arsenal mu ntambwe nke cyane ziyerekeza ku gikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 22. Ayo nandi menshi nabateguriye ntabacike ndi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idonido ni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mushikizwa na Anne-Marie Wemiza. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bemeranyijwe gufatira ibihano bishya abimukira abanya-Isirayeli bagize uruhare mu bikorwa by'urugomo byakorewe abanye-Palestine mu gace ka West Bank bari mu maboko ya Isirayeli. Abo baminisitiri bemeranyijwe kandi gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'umutwe wa Hamas. Umuyobozi wa politiki w'ububanyi n'amahanga w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Kaja Kallas yavuze ko ibikorwa by'ubukana n'ihohotera bigomba kugira ingaruka ku babikora. Ku rundi ruhande Isirayeli yanenze iki cyemezo ivuga ko kidafite ishingiro kandi ko gishingiye kuri politiki. Umuyobozi mukuru w'ikigo Aramco cya leta ya Arabie Saoudite gicuruza peteroli yavuze ko amakimbirane ari hagati ya Iran n'ibindi bihugu yateje ihungabana rikomeye kurusha ayandi yose yigeze kuba ku isoko ry'ingufu ku isi. Aganira n'abashoramari, Amin Nasser yaburiye ko isoko rya peteroli ritazongera gusubira mu murongo mbere nibura y'umwaka 2027 kabone n'ubwo umuhora wa Hormuz wafungurwa vuba. Kugeza ubu ibiganiro bigamije kurangiza intambara biri mu manga kuko ibyifuzo bitangwa n'uruhande rumwe urundi rubitera utwatsi. Kuri uyu wa mbere ibiciro bya peteroli byongeye kuzamuka bitewe n'ibibazo bikomeje gukaza umurego hagati ya Amerika na Iran, ari nabyo bituma umuhora wa Hormuz ukomeza gufungwa. I Nairobi muri Kenya hateraniye inama mpuzamahanga y'iminsi 2 yiswe Africa Forward Summit ihuje Ubufaransa n'ibihugu byinshi bya Afrika igamije gushimangira ubufatanye bushya bushingiye ku nyungu zihuriweho n'iterambere ry'ejo hazaza. Ni inkuru ya Juventine Muragishe Marie. Iyi nama biteganyijwe ko yitabirwa n'abakuru b'ibihugu barenga 30 barimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi hamwe n'abayobozi b'ibigo bikomeye ndetse n'abashoramari banyuranye. Ubufaransa na Kenya icyo bavuga ko inama igamije no guhindura umubano hagati y'Ubufaransa na Afrika ugashingira ku bufatanye bungana mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga n'iterambere aho kuba umubano ushingiye ku mateka y'ubukoloni. Uyu munsi mu kiganiro cyahuje Emmanuel Macron w'Ubufaransa na William Ruto wa Kenya ndetse n'urubyiruko rwikorera mu ikoranabuhanga, hibanzwe ku kamaro ko guteza imbere ubwigenge mu by'ikoranabuhanga cyane cyane mu bijyanye n'ubwenge buhangano artificial intelligence. Macron yavuze ko Afrika n'Uburayi bifite inyungu zo gukorera hamwe mu kwigenga mu bukungu n'ikoranabuhanga aho guhora bashakira ibisubizo mu bihugu bikomeye nka Amerika ndetse n'Ubushinwa. Muri iyi nama kandi hateganyijwe gusinywa amasezerano y'ishoramari afite agaciro karenga miliyari 1 y'amadolari mu nzego zitandukanye zirimo ingufu, ubwikorezi n'ikoranabuhanga. Ku ruhande rwa Kenya, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabwiye abanyamakuru ko inama ifatwa nk'amahirwe yo gukurura abashoramari no kugeza ijwi rya Afrika ku rwego mpuzamahanga cyane cyane mu nama G7 iteganyijwe mu kwezi gutaha. Nibwo bwa mbere inama nk'iyibereye mu gihugu kidakoresha ururimi rw'igifaransa nka Kenya yakolonijwe n'Abongereza.
aya makuru mwumva ni aya BBC. Perezida Felix Tshisekedi wa DRC Congo yageze i Kampala muri Uganda aho aje kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni utegerejwe ejo kuwa kabiri. Ni umuhango uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu banyuranye mu bihugu bya Afurika ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Perezida Tshisekedi na Perezida Museveni kandi barashyira umukono ku masezerano 6 ashimangira ubufatanye hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abandi bakuru b'ibihugu barimo Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Hassan Mohamud wa Somalia bamaze kugera i Kampala. U Rwanda rwohereje Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva nawe wamaze kugera i Kampala yitabiriye uwo muhango. Abagenzi bari mu bwato batemberamo bwatewe n'indwara ya hantavirus batangiye kugarurwa mu bihugu byabo. Ubu bwato bwari bumaze ukwezi buvuye muri Argentine aho abantu 3 bamaze gupfa mu gihe abandi bo bajyanywe kwa muganga. Inzego z'ubuzima zivuga ko ibyago byo gukwirakwira kw'indwara ari bike cyane, zisobanura ko itandura byoroshye nk'uko byari bimeze ku cyorezo cya COVID-19. Hantavirus ikunze kwandurira biturutse mu mbeba, ariko bishobora no kwandura hagati y'abantu iyo begeranye cyane cyangwa se bakamarana igihe kirekire. Abari muri ubu bwato basabwe kwishyira mu kato ubwabo mu gihe kirenga ukwezi kuko ibimenyetso bishobora gutinda kugaragara. Abayobozi bavuga ko nta mpamvu yo kugira ubwoba cyangwa guhangayika muri rusange, ariko bakibutsa ko gukurikirana no kwitwararika ari ingenzi mu kwirinda ikwirakwira rya hantavirus. Bernard, urakoze Anne-Marie. Umushikiranganji w'imigenderanire w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe avuga ko Perezida wa Congo Kinshasa afise ibintu ategerezwa gushira mu ngiro kugira ngo intambara irangire muri ico gihugu, harimo no kubahiriza amasezerano y'agahengwe. Nyuma yuko mu misi ishize Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yongeye kwagiriza u Rwanda ko rudashaka kuvana ingabo zago ku butaka bw'ico gihugu nk'uko rwabisabwe na Amerika. Navuganye na Ambassadeur Nduhungirehe ntabwo ndamubaza ico avuga kubiherutse gutangazwa na Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi afite ikibazo agomba gukemura cyo kubahiriza amasezerano yashyizeho umukono. Hari ibintu 3 adakemura agomba gukemura. Icyambere ni agahenge atigeze ashyira mu bikorwa. Kuva twashyira umukono ku masezerano y'amahoro ku itariki ya 27 Kamena hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, nta munsi ushira Perezida Tshisekedi atazanye tudege twa drone kugira ngo turase pozisiyo za AFC 23 binyuranyije n'aka gahenge, kandi akanarasa n'abaturage b'abasivile b'abanyamurenge hariya muri za Minembwe. Icyo nicyo kintu cyambere agomba gukora atarakora. Icyakabiri agomba gukora ni ukurwanya uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Biri mu masezerano twashyizeho umukono, ariko na n'ubu aracyabaha intwaro. Nk'ubu ngubu muribuka ko ku itariki ya 29 Werurwe ukwezi kwa 3 hari abayobozi b'ingabo za FARDC bavuze ko bagiye gutangiza ibikorwa byo kurwanya FDLR, ariko hashize iminsi 2 gusa bahise bajya kubaha intwaro na za munitions n'amafaranga n'ibindi. Bivuze ko icyo kibazo agomba kugikemura. Turabifite kandi twanabihaye n'abahuza barabizi bose, twabahaye details zose. Icya gatatu agomba kubahiriza ni ukudatseta ibirenge muri aya masezerano muri ibiganiro bya Doha, kuko nabyo ari byo bigomba kurandura ikibazo mu mizi kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Naho ibindi byo kwirirwa avuga ngo abandi nibo bagomba kugira ibyo bakora ntabwo bifite agaciro. Kuri iki kibazo nyine cha FDLR, bwana ministre, Kongo ikunze kuvuga yuko ari urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo rugume ruvogera ubutaka bwa Kongo. Nibyo niko bifata bimeze gute? None niba rwitwazo rw'u Rwanda, kuki guverinoma ya Kongo yasinye amasezerano yo kurandura umutwe wa FDLR? None se basinye amasezerano yo kurandura umutwe utabaho? Basinye amasezerano ndetse na hano ubwo byanabaye muri biganiro bya Washington gusa. Byanatangiriye muri biriya biganiro bya Rwanda byo muri 2024, aho guverinoma ya Kongo ariyo yihaye inshingano zo kurandura umutwe wa FDLR. Kandi usibye n'ibyo no kutagira icyo bakora ndetse no kubaha amafaranga no kubaha ibikoresho, icyo guverinoma ya Kongo ikora nuko noneho ijya ni Burayi igakoresha abantu nka Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, ba Fabien Singaye n'abandi, kugira ngo babakoreshe mu kuorganiza uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ibyo rero binyuranyije n'amasezerano twagizeho umukono. Ego akanyuma kumbure nyakwa ministre, urumva Kongo hariho ivyo yasabwe gushira mu ngiro, n'u Rwanda nabyo
hari ibyo rwasabwe gushyira mu ngiro. U Rwanda rwasabwe iki murabyubahiriza? Ibyo ngibyo ariko biri mu masezerano, iriya concept of operations nuko guverinoma ya Kongo irandura umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukavanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ntabwo rero u Rwanda ari rwo rugira icyo rusaba rwonyine, guverinoma ya Kongo ntacyo ikora. Ibyo bikorwa byombi bigomba gukorwa, niyo masezerano twashyizeho umukono. Ntabwo rero guverinoma ya Kongo ishobora kwiryamira ngo ntacyo nkora, ngo u Rwanda rwo rugira icyo kora. Urumva ko ayo abatari amasezerano y'amahoro. Uyo rero yari Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda, twavugana ku kibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Tukiri mu Rwanda, ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba buvuga ko bugiye kugira rusansuma y'imitungo ya bamwe mu banyagihugu begereye ahantu hagenewe inganda i Rwamagana kugira ngo bimurwe. Abanyagihugu ngo bategerezwa guhabwa indishi y'imitungo yabo kugira ngo babise inganda zirimo izishobora kubangamira ubuzima bwabo. Ibi biravugwa mu gihe abanyagihugu bari baherutse kubwira BBC ko haheze imyaka igera kuri 2 baharuriwe imitungo yabo, ariko bakaba bararindiriye indishi amaso agahera mu nzira. Ni inkuru twateguriwe na Jean-Claude Mambutsa. Basabye abaturage kwimuka, hari hegereye uruganda rwa Ferabiti. Abo barababariye ariko ntabwo barabishyura. Umuturage mu murenge wa Munyiginya w'akarere ka Rwamagana muri metero nkeya uvuye ku cyanya cyahariwe inganda cyaho, uyu ni umwe mu bagomba kwimuka kugira ngo haboneke agace gatandukanye iki cyanya n'ingo z'abaturage, dore ko hari nk'imyotsi izisohokamo ishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo. Uyu yemeza ko abaturage babaruriwe imitungo kandi ko babujijwe kugira icyo bongera gukora ku nyubako zabo. Kukubaka muri bwa buryo butemewe, wihisha urwana n'abayobozi ku buryo utagenda ngo baguhe icyangombwa, nta n'ubwo icyangombwa bakijyana kuri banki. Mbese umuntu wumva yaje akakubarira akabara buri kintu, uba utegereje ko bazaguha amafaranga. Nyine ni ikibazo waba kuziritse. Undi we yemeza ko imitungo yabaruwe ariko agatangazwa nuko imyaka igiye gushira ari 2 bataramenyeshwa agaciro k'ibyabaruwe ngo bishyurwe. Igihe batubarariga ntayo batweretse, ibyo bintu babaze kera hashize umwaka n'igice, byagobye kuba bihagarikwa, noneho bakongera bakatubara ku bijyanye n'iki gihe tugezemo naho ubuzima bugeze, kabone nubwo byari bya bindi twubatse kuko baduhagaritse kubaka. Nubwo bavuga ko bari mu gihirahiro, aba baturage bemeza ko bari bakiriye neza gahunda yo kubimura. Ikibazo gusa ngo nuko nta makuru bahabwa. Uvuye kuri kuri shomini iri hara kuri siterwa hano ukaza ukagera hano hirya muri metero 500 yuko bagomba kwimuka kuko iri iki cyanya cy'inganda. Abaturage badukorera inama, abaturage turabyishimira, bohereza abakozi babo baraza baratubarira, bamaze kutubarira ibintu byose bafata inzira baragenda. Twarategereje nta n'utubwira ngo bimeze gutya mutegereje igihe kinini cyangwa se muzimuka gute. Ikibazo dufite ni iki ngiki, amazu yacu arimo arasenyuka. Abaturage baravuga ko babaruriwe imitungo ariko ntibagaragarizwe agaciro bagomba kwishyurwa. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Rajab Mbonyumuvunyi wariko avuga ko ibyo abaturage bafashe nk'ibarura ry'imitungo atari ryo. Habaye gusura imitungo izabarurwa ikanishyurwa kugira ngo abaturage bimurwe, ariko mu by'ukuri icyo bita igenagaciro n'ibarurwa nta byabayeho kuko habaye gusura no kurambagiza aho hantu no kuhamenya no kumenya ibikorwa birimo, harimo ibi n'ibi, noneho kugira ngo habe hakorwa igikorwa nyirizina kigiye gukorwa vuba cyane, kandi bazabimenyeshwa, bazanahamagarwa, banahabwa amafishi ariho ibyabaruwe, nabo bayarebe, niba bavuze batafite wenda ibiti 2 bya avoka nawe arebe ko ari 2, hanyuma asinye, noneho amafaranga ayishyurwe mu kwa 7. Meya Mbonyumuvunyi avuga ko nta bindi bikorwa by'ubwubatsi biteganywa ahazimurwa aba baturage. None se aka gace kazaba karimo iki? Ni ukugira ngo bigire hirya y'icyanya cy'inganda, atazagira n'uvuga ko yagize wenda icyanya cy'inganda cyamugizeho ingaruka cyangwa imyotsi. Aho rero hazakorerwa ibindi bikorwa bishobora gukorwa nk'ibikorwa by'ubuhinzi no gutera amashyamba kugira umwuka mwiza ukomeze ubeho hagati y'icyanya cy'inganda ndetse n'aho abaturage bazaba batuye. Icyabaye ni ugutangira kubategura mu mutwe, kubamenyesha ibigiye kuba. Mu gihe bagitegereje, Meya Mbonyumuvunyi asaba abaturage gutekana ngo leta ntiyagira icyo ikora itamenyesheje abaturage kandi igomba kugikorera ku mitungo yabo. Ibarura ry'umutungo ndetse n'igenagaciro bavuga ko byabaye ngo ntibishoboka mu gihe cyose batarasabwa gusinyira ibyakozwe ndetse no kwemeza agaciro k'ingurane. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Rwamagana.
urakoze Jean Claude Mwambutsa. Iyi ni BBC gahuza miryango. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89 n'ibicindwi. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yabonetse mu bikorwa by'umuco, imyidagaduro no kwinonora imitsi hamwe n'ubuzima busanzwe i Nairobi mu gisagara ca Kenya, ivyatumye abatari bake bavuga vyinshi ku mbuga hwaniro. Emmanuel Macron yashitse muri ico gihugu kuri uw'Imana mu nama ya Africa Forward Summit. Latifa Mutesi aratubwira vyinshi. Ku cyumweru perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatumiye bamwe mu byamamare muri Kenya ngo basangire dine yihariye yari umuririmbyi w'icyamamare Bien-Aimé Baraza wahoze mu itsinda Sauti Sol ritakiriho. Muri uko gusangira kandi hari Denis Ombachi wahoze ari umukinnyi wa rugby ubu basizina rikomeye mu kugaragaza ubuhanga mu guteka ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma kandi nibwo Macron yabonetse mu mashusho yakwiriye henshi arimo guteka ubugari n'imboga za sukuma wiki ari kumwe na Ombachi. Amashusho nayo yakuruye ibitekerezo bya benshi ku mbuga nkoranyambaga. Nta gushidikanya ko Ombachi uyari umwe mu bashyitsi b'icyubahiro kurusha abandi yakiriye kuri ayo mashyiga ye bagateka ubugari n'imboga. Kuri uyu wa mbere kandi Macron yanabonetse mu yandi mashusho aho arimo kwirukanka mu gitondo hagati mu mujyi wa Nairobi we n'icyamamare mu gusiganwa ku maguru Eliud Kipchoge. Macron bicaye mu nama ya Africa Forward bateguye i Nairobi harimo gushaka kugaragaza Ubufaransa nk'umufatanyabikorwa wa Afrika mu iterambere aho kugaragara nk'imbaraga z'uwahoze ari umukoloni wa bimwe mu bihugu bya Afrika nk'uko abasesenguzi bamwe babivuga. Latifa Mutesi, BBC gahuza miryango i Nairobi. Urakoze Latifa. Kuri umunsi igenekerezo rya 11 z'ukwa gatanu 2026 imyaka 45 irarumanye Bob Marley afatwa nk'umwami w'umuziki wo mu gihe wa reggae asandavye. Ni umunsi ufatwa nk'udasanzwe ku barasta bamufata nk'akarorero kuri bo. Mu mwanya uheze navuganye n'uwitwa Fika Voko umuririmbyi wo mu Rwanda, ntangura ndamubaza icumi rya mugenzi we. Ego ariko kandi bwana Fika harabumva rasta bakamwumva nabi nk'uko akarorero bamubonye afise ubusage bakamona nk'umunywara umogi. Umunywara umogi nibaza yuko ubiyize urumogi urabiuzi. None wewe niki wifuza ko abantu bamenya ku murasta n'umuco wanyu? Bamumenyeho ko ari umunyamahoro. Ikindi bakwiye kumenya ku murasta bamumenyeho ko yanga urwango, naga bagira ibyo byo kuvango inzika. Bamenye ko ikindi bamenye ku murasta nuko ari ukuboka no kwisanzura rwose. Nizihe ndangagaciro za rasta wumva zikiri ingenzi muri kino gihe? Indangagaciro n'urukundo iyo ntabwo yabura ku murasta. Ikindi cya kabiri ukuri mu bintu byose ukora. Fika Voko wavuze yuko uri umuhanzi umuririmbyi, none ducishije ko tumva kambaririmbira indirimbo ya Bob. Iyo nyene. I say I throw me corn, I say I corn phone, I say I cuckoo, clack clack clack. Yeah, Rastafari. Ego, urakoze koko. None urumva bariko barakumva n'abarundi n'abanyarwanda, iyo ndirimbo isobanuye iki mu majambo? Dusobanuriye tumva. Ndashaka kuvuga ngo nubona umuntu akwiye ikintu, reka ubisapo iw'ingofero, ubona ukwiye icyo kintu ukimuhe. Uyo rero yari Fika Voko umuririmbyi w'umunyarwanda twavugana ku bijanye n'igenekerezo rya 11 z'ukwa gatanu 2026 inyuma y'imyaka 45 umwami wa reggae Bob Marley asandavye. Iyi ni BBC gahuza miryango, tukaba tugeze ku isaha 12:50 ikayonza mu Rwanda n'inyankanda mu Burundi. Turabananye kandi tubashikiriza ubutumwa bw'ababuranye n'ababo kugira ngo tubahuze. Hari umuvyeyi wo mu karere ka Kayonza mu Rwanda arangisha umwana wiwe baburanye mu gihe ca genocide yo mu Rwanda. Niwe nitwa Bazasangwa Yasoni, nturi hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego mu kagari ka Byimana. Ariko mbere ya genocide nari ntuye ahitwa Bugesera mu cyari komini Gashora. Umwana ashaka ko mwanshakishiriza n'umwana yarokotse genocide bamujyana mu kigo cy'imfubyi Kabgayi hajyanywe n'ingabo za FPR. Ni umwana w'umukobwa witwa Yandagiriye Purusi, nyina yitwaga Mukanagozera Berenateta. Ubuyoba afite imyaka ingahe? Icyo gihe genocide yabaye afite imyaka 13. Ntabwo nari nzi ko yarokotse kuko yabaga kwa sekuru mu cyari komini Rwamatamu
ku Kibuye mu murenge wa Mugozi. Nyuma yo kugira ngo habeho gushakisha imiryango abana batabonye ababavana muri icyo kigo cy'imfubyi, waje imiryango y'abagira neza, bamwe babajyana muri Cameroon, abandi babajyana muri Canada. Uwomenya amakuru yiwe yo yakumenyesha gute? Nubwo byamenyeshwa ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, nabo babimenyesha umuyobozi w'umurenge wa Ndego. Nuko rero ubu naho tubahonje ku ikinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ubona ukuntu reba ntago ari hanini buso ntago ari hanini nawe ubu ntago ubona ko gikeneye kongera guhamwa koko kino gikuta Nadine Karame bitera ni pato ni byiza sha ni karibu ariko ndumva utari wenyine muri iyi nzu Nadine ngwiki muri kumwe n'iri mu cyumba yewe muntu ni 12:45 kuri BBC. Nuko rero abakunzi b'urunana ntimuzotangwe aho bukera. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishaki. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Ubu naho twakire mugenzi wacu Yves Bucyana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Baje kubasuhuza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda umupira w'amaguru shampiyona yarakomeje mu mpera z'icyumweru. APR FC yaraye itsinze AS Kigali 2-1, Rayon Sport nayo itsinda Marine 2-1, mu gihe Kiyovu yatsinze El Merreikh 1-0 kwa gatandatu kandi Mukura yatsinze Gorilla 2-1. Ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya El Hilal Omdurman niyo ya mbere n'amanota 70 n'umukino w'ikirarane, ikurikiwe na APR FC ifite amanota 59 mu mukino w'isiganwa ry'imodoka. Umunyarwandakazi Queen Karimpinya wari mu bakinnyi barenga 50 bitabiriye irushanwa rya Pearl of Africa, rimwe mu byiciro byo guhatanira ikamba rya Afurika, yegukanye umwanya wa kabiri mu cyiciro cya kabiri African Rally Championship 2 cy'imodoka nto cyarimo imodoka 6. Uwabaye wa mbere muri iki cyiciro ni umunyakenya Saman Vola utwara imodoka ya Skoda Fabia Evo. Queen Karimpinya yakinanye na Gasarabwe Ale bakinisha imodoka ya Subaru R4, icyiciro cya mbere cy'imodoka zifite ubushobozi bunini cyegukanwe na Karan Patel wo mu gihugu cya Kenya. Muri Afrika umukino wa nyuma ubanza wo guhatanira igikombe cya CAF Confederation, ikipe ya USM Alger yo muri Algeria yaraye itsinze bigo ikipe ya Zamalek yo mu Misiri 1-0. Umukino wo kwishyura uzabera i Cairo mu Misiri kuwa gatandatu tariki 16. Mu gikombe cya CAF Champions League ho umukino ubanza uzaba kuwa gatanu tariki 15 ukazahuza Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo na Faraba yo mu gihugu cya Maroc. Tugiye ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza ikipe ya Arsenal ishigaje imikino 2 gusa ikandika amateka mashya yo kwegukana igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 22 igitegereje. Arsenal yarayitsinze West Ham yakinaga nk'iyisize insenda ijya mu mwanya mwiza wo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona. N'umukino kandi wababaje ikipe ya West Ham, dore ko ushobora gutuma imanuka mu cyiciro cya kabiri. Iyi West Ham yatangaje ko yiteguye kuvugana n'urwego rushinzwe imisifurire PGMO ku cyemezo cyo kwanga igitego cyayo cyo kwishyura yatsinze Arsenal mu minota ya nyuma. Benjamin niyo kwizerwa
urakoze cyane Yves. West Ham izwi nka Hammers basaga n'abakubise urushyi rukomeye ikipe ya Arsenal mu rugamba rwayo rwo guhatanira igikombe cya shampiyona, bikanatuma nabo bagira icyizere cyo kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ubwo Callum Wilson yatsindaga igitego mu minota y'inyongera, ariko nyuma yo gusubira mu mashusho VAR igitego cyanzwe, bivugwa ko Pablo yakoreye ikosa umunyezamu wa Arsenal David Raya. Ikipe ya West Ham izagaragaza impungenge zayo kandi isaba ibisobanuro birambuye urwego rushinzwe imisifurire nyuma y'icyo cyemezo cyateje impaka. BBC Sport yamenye ko bazanasaba amajwi y'ibiganiro byahuje umusifuzi Chris Kavanagh n'umusifuzi wa VAR Darren England. Arsenal yaje gutsinda igitego kimwe ku busa, bituma isiga Manchester City amanota 5 ku mwanya wa mbere wa Premier League. Ibi byatumye ejo hazaza ha West Ham harushaho kuba habi, dore ko ubu iri ku mwanya wa 18 irushwe inota rimwe gusa na Tottenham Hotspur iza gukina na Leeds United muri iri joro. Ive ndagushimiye cyane Benjamin. Mu gihugu cya Espagne, Marcus Rashford yatsinze igitego cyafashe Barcelona gutsinda mukeba wayo w'ibihe byose Real Madrid ibitego 2 ku busa, bituma yegukana igikombe cya 29 cya La Liga mu gihe habura imikino 3 ngo shampiyona irangire. Ferran Torres yashyizemo igitego cya kabiri, byose byinjiye mu gice cya mbere ubwo ikipe itozwa na Hans Flick yatsindaga umukino wa El Clasico ku kibuga cya Nou Camp. Hagati aho umukinnyi Aurelien Tchouameni yabanje mu kibuga ku ruhande rwa Real Madrid. Muri uwo mukino hashize iminsi mike yagize amakimbirane akomeye na mugenzi we bakina na Federico Valverde, we utagaragaye mu ikipe ya Real Madrid. Habibutsa ko mu gihugu cy'Ubudage shampiyona yamaze kwegukanwa na Bayern Munich, mu Butaliyani Inter Milan yamaze kuyitwara mu gihe hasigaye imikino 2 gusa ngo shampiyona yaho ya Serie A isozwe. Ayo niyo y'ibikino nabateguriye ndi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ni kuri makuru y'inkino rero turangije ko ibiganiro byacu kuri no wa mbere, mukaba mwumvise ko u Rwanda rusaba Kongo Kinshasa kwanza gushira mu ngiro ivyo isabwa kugira ngo intambara ihagarare. Inyuma yuko President Felix Tshisekedi arizo kwagiriza iki gihugu ko kidashaka kuvana ingabo zago ku butaka bw'igihugu ciwe. Amakuru yahagarara na Tifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari David Kinyanjui, kwizije bose bafuje kugira ngo amakuru ashikire bana bankukira nkabanda bashimiye mugira umugoroba mwiza.